Kapitan Inteng! Oh, sigurado ka ni Mariban ng tinangtakaw iti ibagbagam akawas ngayon sa lapay mo? Wan maray, masigurado ani Maribanang tinangtakaw. Apay, ada pruwebam. Awan matkit day, ngam amok nga isaw. Gapo ta isulaang ti kanayon alumabas ijay paraangan may. Tas kaya. Ay, sapay jay kanginginaan a leggings ko tinakas na. Jay adda abot-abot na ngay maray. Ay so, siguraduam laang apod no day tanga atap mo, maray. Nang runa kat di mo paimot na panagnakan, narigatan. Nay, maluman, maray. Namanda ka pala dito'y tersenak. Di ka di pa agawid. Saan pa'y maray? Awan mo ti aramidak ijay balay. Iso adituya kun ngagpalabas iti oras ko. Ay, apay, di ka mapanagluto iti kanan nyo, aya. Awan mo ni badung ko. Lapanan na ngay. Ay na, kat no idi namin san pa'y lang aldaw anapan ijay ili. Adda ka no ngamin ipatrabaho ti kapsaan na. Iso nga agyan pa'y laang ijay iti dua lawas. Ay, Ay, sumoy lagayam aday talaw may makis. Istorya tararamidem, Ay wun amaray, tainton sumangpet ni badung ko. Ay na, jak tumanon maaramid di umay makiin in istorya. Anya, umutang ka manan. Wun ko mamaray, sana balay. Bayadak inton sumangpet ni badung ko. Sigurado nga da kwarta day jay. Ay, di ka pa'y nakabaybayad iti utang yaw. Itaw mo utang ka manan. Bayadak to ka day. Awan nga minun ti masidak iti balay may. Awan mo't nga min timbati ni badung ko nga igatang ko. Naibuso hindi kakaisuna at tuyo asida. Nala, anya tutangam aya. Angam pa nga si matagbayad ka dagos. Awan pagpurchis ko itilako. Nay, da kayo matgayam ti masabat ka, una na tuyang. Where is the going? Di tayan da Maribanang. Hay, maburing ak ngamin ko iti balay may. Awan kasarsaritak ngag malmalum. Ha? Ni tata badungay? Adda ijay ilay. Adda na pan na trinabaho ijay. Dua alawas pa'y sakbay nga agaway. Ay, kastagayam. Isumad lagayam adyak maranaan alumabas ijay balay. Wen, nalaing kan ijay papanam. Tama panak mo't ijay ayan ni Antay. Kwaraw. Ha! Puno ka di day ta, maray. Wun maray, isugaya makanayon nga agsakit ti tiyan ko. Gaputa expired dagiti lako ni marihuanang. Anya? Wun, jay tupay tinapay a ginatang ko. Kun jay sardinas, kalaat asim makiti tiyan ko. Idi kita expired magayam. Kun saan laday ta? Jay tuyo alako na, nagbubuutang. Ti babawik agim batang. Ay, imbag lakit din ta imbagam, maray. Ay, jak nga rod kaya ti gumatang iti tersena ni Marikuanang. Ano saklangan amapan gumatang ijay daya, nga uray adayaw. Wun maray, kanamaw, jay ginatang ko anudals. Nginit-ngit ti marabutik jay supot na. Unak nga ro tamapan ko kumay sukat. Ay, una yan ni Marikuanang. No, paimot nga ilakon na pailang dagiti expired, kan dagiti dadaal alako na. Rabiin ita ka lang agluto. Mabisbisin ako. Ano na unay ay ati inaramid mo? Ay na, imay ngamin ni Marituyang itay bigat. Kat kaaw-awin na la itay sumip ngeten. Kahit wasawan. Nabayag ti panagchismis yun. Iso nga ita ka lang agluto. Imay nga rod dito'y balay. Ay. Alangan mo't adyak sangwen. Nakababain mo't no panawaklatan iti salas. Ay, di mo ngamin ikaskaso na umay. Dahil talag chismis ti umay nararamidin. Di mo pa yun maaramid dagiti trabahom dito'y balay. No kanayon nga umay ni Marituyang.
Pay nga urayak ti impagatang ko apumada ngam nakabaybayag ka. Apay ija ilitin na pan mo gimatangan. Ay, ijay daya tinapanak. Anya? Apay nga ija daya? Ay nagadayumutan ka tadamat pumada ala ko ni kagawad ko anang. Jak kayaten ti mapan gumatang iti uray anya alako na. Apay nga? Jak nga rod kayat ti gumatang. Gapot ta expired kano amin alako na. Na, Kasta ti imbaga ni Marituyang. anya? Imbaglakit din ta imbaga na. Nay, si kamot gayam ti masabat ka, kwaraw. Nagsapa kamot tang. Sa dinaw ti papanam. Ijay tersinan ni kagawad ko anang. Inak gumatang iti kapay. Ha? Ijay ayan ni Marikwanang ti papanam? Una na. Ijay mo ti sigo da paggatgatangak. Ay nakwaraw, ano samlaengen ti mapan gumatang ijay daya? Ha? Tapay Mike. Ado ti expired ala ko ni Marikwanang. Ang mga nuila ko na katikas itiinla ko na kanyak akapi nga expired. Anya, kasta timbaga na kan ka? Ay salbag da niya Marituyang. Isumot lagaya masaanan nga imay dito tersenak. Tagaya mapan nakichischismes. Ay na, wen mare. Dayta ngamin tinaibaga na kanyak kat. Iso apasensyakan do sa anak nga imay gimatgatang ditoy. Di nanto pa'y malagip nga umay bayadan dagiti utang na. Maramid na pa'y tikasta. Wen nga rod, mare. Kan saan la asyak tinangibagaan na iti dayta. Uray ni Kwarog. Imbaga kano ni Marituyang asaan nga umay gumatgatang ditoy. Gapot ta expired amin alakom. Anya, isumot lagaya masaanan nga may gimatgatang ni Kwaraw. Ay, una yan ni Marituyang. Ha, umay laday dyan dito'y talaga para manak. Anya, imbaga na kan kadayta, maray? Wen, Maray, si kakano tinang takaw iti mapukpukaw akawis na. Inakas mo kano iti sampayan da. Pagan anok kumamot at takawan ti kawis na nubilang. Ay una yan ni Marituyang. Ay, kanayon pa'y matapasangwak iti agkakaimas amerienda numapan ijay balay. Ang gayam, kasta ti ibagbagana. Ha! Wen nga rod di lagbayin day jay. Day talag marmaritis tararamidon na. Paiman, umayla dito'y balay me. Ay, talaga nga ikak iti pagnakman na. Nay, apay nga antay. Kas lang makaungat kayo iti kasta lang ayaw. Saan la akasla? Talaga ang makaungetak, Kwarog. Apay nga minantay. Ay, ni Marituyang Imbaga na kano kan ni Marikwanang. Asyak tinang takaw iti kawis na ama pukpukaw. Anya? Nambarak kumangay. Ay uray pa'y siguro ipadawat na. Jak alaan. Gaputa nagpig sa tianglit na. May? Unay mo ni Nanatuyang. Day talag marmaritis ti aramidan na. Win nga rod Ay, umay lang dito'y balay. Talaga amalip in right cow. Ni Marituyang ti sumungad. Paiman. Marikwanang! Umayak man. Nasaya atay may ka, Marites. Ha? Naita ti para kang ka. Ha? Makapungpong totakan ka. Apay hatinong panak matlatan, maray. Di ka nagpamarangawan na muna. Naitulpay! Inulit mo, pay. Ayat basol kukin ka. Basta tinong panak matlatan. Kanayon ka nga umay umutang dito tersenak. Saan ka, day? Ngam apay amapan mo ibagbagak ni Maribana nga expert amin alakaw. Ha? Ha? Siya kakanayon ti pagtarayam tong galawan abasto yung agasawa. Oray di mo pa nabayadan ti sigod nga utang mo, papautangan ka. Ngamita, jak amo dadadaulan nakgayam itiliklik ko dak. Sana pudno dayta, maray. Sana pudno dayta. Ayan na ikaw. Nagsakit din na mayami teropak.
Marites ka talaga. Noawan maramid mo iji balayaw, maturog kalangan. Saan ka taday tamapan agmarmarites, nararamidam? Ala, bayadam amin nga utang mo! Yan na ikaw. Nagapgas ti rupak at tinong paday jay abaak. Ay, kanya nga tayo tiyagas ko iti rupak tapno agimbag. Ay, naglabagan ti rupak. Ay, yan. Nanatuyang. Ay, dandani di kayo nailasing. What happened in your fish? Ay na, ni Marikwa ng tinong panak. Ay, amangan mat nga minuad da atraso yung kankwana. Iso nakapungtaw. Awan mo tiyambok abasol ko kankwana. Posible nga awan. Sana makaungat ni kagawad kwa nang iti kastaunay no awan ti makagapaw. Ay, nasaya at no kas jay ti inaramid mo kankwana, Mare. Parang day jay ti pagnakman na. Ay, wala mare. Talaga tinumpa kitag sinumbangir. Ita, takas jay ti inaramid mo kankwana. Saan mo't siguron nga umay ditoy? Ay, sigurado, akagura na kaday jay. Nasaysaya at ano saanan nga umay ditoy. Sakit lati ulaw. Winmot kit di Padaanak matkat nga umay ijay balay. Tong paam ki di ano mapan ijay balayaw. Sigurado asyak manan ti mapan na imaritis ijay. Gapoy ti inaramid ko kang kuana. Iwaras namanan kadang iti tao ada kasak. Nasabat ko ni Marituyang itay. Anya kumano nasabat mo? Ay, Kaya napay ngagkat-katawa ka. Ay na. Kasano nga man. Jay mata na lang ti makikita. Tanda ni Jack na ilasin itay nasabat ka. Ay, gapo siguro iti panangtong pa ni Marikwanang kankwana. Isawakas jay. Anya? Tinong pa ni kagawad ko nang kunam. Tapay nga. Baka pailak kayo nga kukumari. Kasano? Nakaungat ni Marikwanang gapo iti kinachismo sana. Day tala mapanmang daddadal iti pada na atao. Ti aramidan na. Maribanang! Maray! Umayak man makiin istorya. Maribanang! Ay, nasaya at mataimay ka, Marituyan. Day ti parakan ka! Nay! Apay nga tinong panak matlatan, Maray. Apay nga imbagam, asyak ka no tinang takaw, iti kawas mo amapokpokaw, Ay, sana puno da ita, Maray. Awan mo't amok nga imbaga kakasta. Ay, ulbud ka! Na ito lang mo ti kasta nga ugalim, Day ti pa. Yan na, anay ikaw. Husto mo't Saan pa'y anagimbag ti panang sipat kanyak ni Marikwanang? Ita, sipatin nakmanan. Kasta ti maganap ti chismosa akaskan ka. Tonggal umay ka dito balay. Pagmeriendaan ka. Dito'y kapayan amamigat, mangal daw kan mangrabi Angam ti jak amaw, ichis-chismis nakgayam. Imbagam kit din ngagtatakawak. Ay, Maray. Ay, dinakaw-awagan iti Maray. Taawan ko maarik achismosa. Ala, pumanaw kan dito isang wanak. Kano saan? Ang mga numatong pa ka iti mamitlaw. Ay, na to yang. Daytan tumat ngamin agmarmarites tar aramidam. Imbes kumaat ipagsaya atam ti panunutam. Anya nga ita, nakapungtot ken kan dagiti ko kumare. Ala sige! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng.
Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy ng istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.